Robert Chapa nagira ngo buwanywe kumara kere ashobirwe nuko kusharamo kwirukangira ar office za TV West obundi akatunga obuhwezi. Nagira ngo omwana ugu akazarwa nk'abandi bana bona bita kijagira kizimba amugongo nuho harugire oburemezi. Tine bw'omwana obusugurwa muto hati badoka bigira mbe nando kuriyaji hati kunu ayingana somo kwetu umuntu gwe yamana atanga asigara tumurema na cenga buri kimwe kandi nsimura mukama wadenye nakamunagaho yamwanga ko kana umwana wanjye kandi tinkakora nsubi ayigire ko mwana. Nagira ngo ayatorire amarwaro gatari gamwe na gamwe bamushabire sente kandi ezatine okubaho ko kubona tinkusomerwa nabwo cyo kurya utakubiha nahanga nakireba n'abantu mbandeba nizasta bakaho mutahuni barabo amparo 10 ngese bampa ati nanjye nagura akahunga ningangura amate umugoro zasoya umugoro zamukene akabakangana hati badofta mandira mbe nanda kuryaje abomoke ayingana n'umutogo. Omushaija nanje ashobora okuba atakubaasa kukora kintu kyona abukuba atine we akusiga mwana abukuba nyina akamutorokaho. Amakuru aga gashe kwa Susan Charles Sima.